Neka se odmah pripreme Nedeljko 77, Grunjević i Peruško, a iza njih Špiro Kovač i Ante Nelija. Gledamo borbu seniori Josima Nezek, Razović i Oliver Sudac. Borba za zlato i srebro. Ova borba će odlučiti prvaka Hrvatske. Dosta neće učeva, ajmo malo pjesma. Ajmo Olja! To Olja! Oj, daj nam.